Hello friends, so welcome back to another video. Item 29 say diu chule in say diu hi point kahin vet sa thena phone unboxing involved hin je cham pula kona zone again hin vet pemla channel la thane lung set and like share subscribe involved pe divin kain temve phone chula chi hin Poco c55 na GB le 6GB 128GB RAM है नाที่ unboxing involved อยู่ है ที่ canal ที่ kala hin tu zo le la kala hin choi lu है ना โปโก Poco 也 có những cái choi lu hin ke yo na ที่ sắp biển thế ที่ phone hin phone cho cái pp ki mom ma san ga sei leo han Poco c55 hin color blue color है ना ये 6GB RAM 128GB है अमन ही ले 3999 मन है ना तान वे अवन ना जना चाही पीपी की मु अहम ची हिन वेट के दिउ हिन ची हिन मुस पेना ही चाही पीपी मम लेखा है ना सिमना लम सिन थे है तेन छिले पिन हिन पेवेन पिन होंग के कफना पिन होंग मंगा मताई ना तो जो हितान तेन चाही चार्जर अमिन चार्जर हिन सी डाटा केबल हिन सी टाइप वांग है पोइना सी टाइप के ले पा हो हिन ईपी के से थम के पोन बाना चाहे अदंग ईपी मम गा चेक मतिन दंग वांग इन जाम तो पोइना जो हिन कवर हो ता फोन ला गा वे लेव हन वाओ tin na dei wam oyam in comment min na nung langa hi asang le tua ka sei banga SAR ho check ji dan ka sei je phone a je na cha he chi min phone la wa i vet ji lo he cha hi mi zo se ke suna hin izat pha le danger ham na ti hong ki sun i pi le sei tan ga on te Poco power by Android by power ti है ना video sao जब mai thấy hin bona ka hin vet sa hin che kana dinga kala hin so na kona la ti kana ti hi wa cho sei banga idei banga ki khat thei lo है ना metric pass wa ka sei tan ai wa tu chunga bo he tu kuma cho metric pass hin tu a bo kala है ना February March langa pass si chu tua October lasungai ka la pen tu ge a head lo la hin kala pi ti chi cha ki ho ko ma la mun so ma me na chi ka thot den ka naw he jing ka ma ta la ba sa ka thot den te tan chong tan ga ve phe pe ten ip pi hung man cha English next ga melting agree, next, skip, no, skip, accept, skip, anh ấy luôn là keyboard है ना, rồi cho mình đâu sẽ, tôi skip để gạ về thì nó bảo hiểm tôi loading tay na loading apps in tin a camera quality hi phone hi alit dan hi large hi 7.04 cm है ना centimeter HD plus display hin battery hi 5000 mAh type battery 10 watt charger in box hot dan na 10 है
the made in India tin Poco India sim ta to ham wang ke pun na ke het dollar wang cho sim lo he chai pp mam tele fingerprint sensor faster 5G 8Z Wi-Fi band support then 120 8Z touch sampling rate kitin dual wall width vo Wi-Fi kitin itenle MediaTek Helio G85 chỉ na ta trong trong tan tia men có thể phone đăng băng cho hi pon ta hi tham app stam ta men games ti ho phone đăng ho be se pon cha tamin ip da chon cho uninstall bol the na te wa direct ga chitun setting lang hi ga ve te buffin ga chi la han mute version for Poco mute global 3.0.3 established in Android version 12 है ना जे बॉन जो अपन फॉर्मेट में गुना लाया में ना और हाँ पोई Poco है जे कचो ची कला मसत Poco खोई मसत पेन नहीं तेवांग के पोन नहीं माचा ही का है तो MI account ती किन्हा Poco ही कंपनी ही थकत है ना Realme Redmi MI Poco ti oi thakhat na company amin bo chom chom he na company thakhat hin ti cho hen kahin la sa chi hi ke choi diong he pon ka se bang kanaw dinga kala hen kala pe nu na ke het hi lain kala lo jing ten surprise na surprise de ha che dai nga ga ya ka thot ting aman kila do ding phone kahin thot ne ong ka ti lo de ha thil dang ka thot din akika la cho phone he ka na ka tha ne na chu hin ka ki pan ka bula ko na zone again hin la pe ka pa thu ken se